Okala efede I kure mini minua atutu kan so won hwehwe me akwa abrochira ba me chairman oho na me dey say ja risk course ya na me da risk course from man ha oza no ja nyankopon adaroma ene ho ye sejo na risk course na risk course na ba wa tete risk course na fa ko ye na wo ye no na echichire ho ya ada ba yo fa so ne ko ya no fa main road ho anko o se o so ho ba sei na ho ba sanka anko fa so anko sejo mododo yesay mo like edwadifo aye kama say me no central market yes central market edwadifo ne de sejo me no ka say se ka say be ma the actual figure ne sisi ya on say documents mu nsem ye nya emma osisi ya but ye dosu wo hwe associations na ye wa associations maako 25 associations na ye wo central market ena yesa wo ye maame mu a omuso de no omotunton enuane ne hu ayi no soso no omuso e wo central market enti sa figure no sisi e de yentimi nya ni nyina anya dai enka mom emfa ma sisi a na menu otu ka asem bia na o se eno de na o ka se ehon de obetuma kan se enye no kure eye km shells no me pese wo ye nhwehwemu wie okay ansa na nti me ka se sisi ya me information bia yes confirm de o kan nti ye ntimi nyentum sisi na ne tenten ni tietie nyina se John edwai mu nsam de metima ka jo se fia ha edwa ho asem bia ekoso central market bia fia ha munim ye ne mu fia ha yeah central market e fia ha ene ye sha ase eyi ro se sibitam ne ma ekokokoko so ni nyina ha ya ene ye kan ho ase na ewiase so obi ya ade no ose na ne hihye edin because ye hwe enhihye pa yira mahama eyeye yira kwajubu spenso mu call Brazil mu ye enhihye nanka plan ni eye good omu wie edwane duru ba bia omu wie ye omu call ya yenuam bi beto aso no ene ma enhihye ni bebre so esesan ye na esesan ye no esisan ya enne abeduru ba bia ye duru eye enhihye ya ankoyi na yira mahama edwa no Kejetia da bia obie no betime gina ba bia bondin bone wagani din wo Ghana se de yebo Kwame Nkrumah din e de ka asem se Kwame Nkrumah ne bie company we mahama so yeboni din e be ka se Kumasi Central Market mahama na yeye anu nti na ama adwadifo ye ni abre na de nti ama ye ka se sika no ye ye nhwehwemu ahunu se sika no eda fidelity ni se ye nuamu a omutua premium no se okutua ima receipt meboa ya check ya share receipts dodo a omutua ena sika dodo omutua nyina ye hunu se 95% de e complete omutua ena munya se motimi aye calculation no on se unu bi ye na unse no bebre odi tudwa e ma ninya ba bi wurewura yi anu nti ne ye ka che mampanyi se sika ne da ho contractors were free site materials as omudi adwuma nyina azo egu ho ohwe abrofo no enhihye omu ye nyina se omboa ma project na koso no omudi omudi eso ene uko risk course a materials ni nyina gu ho se ne me ne uka se sika ba ne na so wachino mu start ya adwuma be koso gidigidi na ni nyina no aban no ufamu de na anya dai onyeye ene ira ma so nya wonfum so because dwumadie no ofiri so no obi beto aso no obeto aso no wa hwedi de course wo ene head that is kakra bi be fifa ho a ye to abawie ye san up to now 1 year 4 months ni ye hunu se contractor o site including baby omuje omunan kra eyi esisi onyino mo ye free site eno ne ye tena ase ye nhwehwemu ne ye hunu se sika we da ho de a aban no makwan no mumfa sika ne nya dai eme project no maye
na kasa aban makwan aban asi kwan na aban ene betima makwan mu mako iska because asika we no se eye simple sanki yi a megidi senkenna ho enkenna ho because of the ehun sensem yes enti yesre mampanyin madaroma yankopon nim se na abetima be wi ade no enti na akoye wasa ede aba enti we di sika no ye ne obia ni ntokwa enye threaten e adisrede ene yesre ni yesre regional minister oba ye hu niema a oye na emom ase dwa no ho nsem no de ehun nsem kan no wo fom o mu se hia no e wo fom kra because ne niema a oye nyina no mitie mehwe but as a central market dwa no emam kesisa nanse ya road minister ba yetete yi obobobo so se project we nyina aka ho enzo yanti central market die o se road minister ba dia o expect to be central market oh na se wasi asantima project but ono no road minister dia oba ya kwan ho asem ya kwan ba project bi wo ho a wo se mitie na se no wo se project a ekoso asantima ntam enti project se ka ho bi na se wo se project which project ne ba wa anya specific no ana make say ono no roads and highways minister en jonti meka central market asem so crew from okan crew from enka yi ho edwa no so okan enu na ma ye hwe ye trans hu ye hunu se ya me ni amre na ya nkai mampanyin se sika bi da ba bia si ya no mbeye te se de aban etwa mu de na da eni atro e kan ya wo ye press com ade echi ane diska mamamfo no mu so abe ya kanta enne sankrofo nyina wo mu we enumguase no magie ewiase ma ono krenya ono kre one year one ne ja se ade eni ho no wo beka tiesre e mampanyin ye de yasem tietietia ye de se sika ne da ho makwan no mu mfa me adwuma na adwuma no soso no ye ni di akiri da bia yetwam ho ye ko risk so ye be fa ohwe ansa ne yakọ na de ye kan se ye ka asem bi tua ato se ye man ko simre bi na eno no nye threaten se dwon central market adodo de se unum se me de me ya de ho me hwe na se ho afua ho afua ye de lete koma contractor se sika ni ho amode bedo tie ba bedo ho ni asiesi ho we fence ni wi a ni abedo iko empese bi obi to sika be kwa kobo fence o ka se ya se wa ade enti esra aban no eno de date na ya ka ne de eduru ho a ye be kwa akodo ho eduru ho am be kwa akodo